الزول في اللون سياوسيا نوسع وندوي غمسلاي غف تديان تديضان إذا 20 كان يفري زات نوخام تودسا نيغلان يدوكلن لي ناسيون جيني أكن تزغام لي لاد وفرح نتلاليث ثالث لاليث نوانك أقبيلي دي الأمريكان دي نيويورك تديان تمقران دا وسندا تاسك كان يسيحضران وتاسي غميسن تاسن تبورا نيمغ ناس طنط سيدي هضرنا في تلالي ثاكي تسنات نتموت التقبيليث يوكني غنفهم اوغار فلاس ذا شو ندي لان ذا هيل ذا نويد يوسان ذا نويد المسلايين نتسافر يوان قلان نتسان هضرن سيسم تدينا فرانسيس لو بيرو اكزيكوتيف جنرال الماكانافا دي تيديرن ذي مونريال مازال تسمي تقبيليث الثناريث ثاس الكامث ثماثوث وكيد ماس غيظة السعيد ما ينير الزول فلاك غيظة أزول فلاك رشيد أزول أكوي يويدي يتفيدي غير بسم حسن تمير تيكيساك في ثنوف كاكينيا وقبل ان واحد نفك تمسلاي غيظة ويفن واحد نقف كان كي غنتوغني وين كي كان ماتشاطاس ماشا دي ثقاغا نسعد كن يمذ كومبلي اين ونمسس الواي فرحات مهنيه وليت سيد توران كي دي زيكستري كي دي فوين كان كي سي وسني شو ديران خام تو سا لونو وليت سيد الساكين امبراني الشمان سيسكين البورا ديك مزروين تمور تقبايليف ميلا يون اوزامول راد يمكتي ديال يون الجناغ يجليك نيفتان اذا منيس كنا تيدير ثماكتنا لو ناس معطوب يناس بواليس. Ce n'est pas utopique de dire qu'on voudrait une république de Kabylie. هي الساقية فخطر كي ترتفت وهيرفكا ريبوبليك فيدرال دو كابيلي تلولد شكون فودي تنوي ديالو الناس هي الساقية Felslalith, renaissance. Elle se répétait, l'elle, c'est net. Donc, c'est bien, Felslalith, Tmours, Fakveilith. وكذا كي غادي قارن ونزمير نسبت ثمورث وكنا ذا سنسيون ووال نزمار نسبت ثمورث. Yes we can. Yes we can. وكذا كي غادي قارن في شمم المزينة الحبس هذا سنراق هذا سنينير هذا سما ذا غدينين وقالنا يكون يموتنا في مورتا الجزائري لا فلا اثنين غان لا بن رمضان اثنين غان كاين بالقاسم اثنين غان السنيو ادنينيو نكون يكسكش من المزينة كاع الحبس اش تاكي ساغون تيدير تنمير سيسم وغرفة قبايلية سيسام الورافة قبايلية سويسي نسبد أصادوفا سويسي نسبد أصادوفا أدبرحة الفرحة سود منصيب سود منصيب ذاك نسكوسا ذاك نسكوسا ذا سود 20 ابريل 2024 في الساعة 18 و 57 دقيقة في الساعة 18 57 دقيقة دي سيادة سود أواني كقبايلية لوين يتعاود الثلاثيث يبدا لبنا أغلان دواكر أغلان أما قراب ويسبع يول وليزمير أدي فسخ أصدفا أكيد تبغوتي لي السبا ولا ذي تيمونن ثان تنون أتيدير تموت تقبايليت Le président du gouvernement provisoire kabyle, la navale, proclame, article 1, par cette
par cette présente loi, le 20 avril 2024 à 18h57 de Kabylie, au nom du peuple kabyle, je proclame la renaissance pour l'éternité de l'État kabyle sur la scène nationale et internationale. Article 7, permet de d'appuyer. Nul, à partir d'aujourd'hui, nul n'est fondé à remettre en cause la présente proclamation à quelque titre que ce soit, et ce, y compris une fois que la Kabylie est indépendante. اقلا نغلد رضا السعيد كي تدنيا انت إجلان البيرو إكزيكوتيف جينيرال الماكانافا دي تيدير دي مونريال أو يفرق تشيني ثلاث كان وكادي كنروحان كاكي نيويورك أم كي ديلا وسنيا دا شي ديلا ديكس هادشي ذات اشني ذاس عندها ديجا يدد يذنغ الحال يدي طيج يلها الحال في كلث عندها نروح ماشي مسان نظن نروح مني كي امزو تاكن نغال ثمورث قبايلي نبغي نقولاو لنا نبغي نقولاو لنا ديجا هادي اليوم وسلوينا دينا لا كنتي سنا ديغان نروح عندها اد نبرح باللي نقولاو لنا قولاو لنا ذي اللي نين لا اي قولاو لنا قولاو لنا اد نفرح ستلاليث بنات المغارفة قبايلي دونك نروح سيتي اون جورني سبيسيال نروح ذاكي كندا نروح عند بو بارتو ذا دوك مضال اي هاك دينا اسني ذا دينا ثمرتي تيكي 5 يمين يدميدياتيزم اسني ذا السريق من مزروي بي نسالم إمذانا قبايليين تحكون ودينين يكن لان جيوث تمناط قبايليين دينان باللي دي سمكثاني ماشي سمكثان دا خاطر ذاين لان إيدي فيجنن اللي داران ثفاث أفايني خاطر طاسن طلامي ديالان فلاس تتفات كانت يخصن وما ذاين قلان يفر بلي أغرف قبايلي يسعى وين كينس القرون يجيني دونك ناس نتسالى كان نكون نكسس أخبار نكسس طلع من ريشي تثفت أخويث أمدن أخويث أقلاغ ذاكي هذايا اسقسي دي تدونا مس غيظا ويفنا الدنيا دا شوف واهيل دي لانا السنيه دا شوف ذا نوثني نفقاون خاطر ولا ذاك نطاس كي نفقاون ايفغانيين كي دي مسلايين تسلويت وقيلا نمني الكاتالون دي لاسبان هكذا وياض ويفنا الدنيا كي ذا شوف واهيل البروغرام Le programme bosnien, essentiellement, c'était la proclamation de la renaissance de l'État kabyle. أشكون طاس يقلان تفندوا لكن تشوفهم الفغين سنة تشوفهم أول سنة تشوفهم سوتيان سنة نسعى ذي غنتيك طاسين في قوان الحرمة أما ذي كيبيكوا أما les Américains, diplomates américains نسعى aussi des messages دي روح إلى كاتالون إلى كوس إلى كناري أما لي أويغور ça a aussi beaucoup d'artistes français d'Iran, beaucoup de journalistes, Tassi Gillan la Libye, Ouranagid, donc beaucoup de nations Gillan qui gitsidir nous sommes nous connaissons, Ouranagid d'accord le soutien sen, la couleur amitié, de Clinton. Avec des messages poignants, puis نغراتني دينا لان كرا نغراتني لان كرا موثني نغرا ما با يو طو نغرا مي سينون نسعى دي انتيك لي كورديناسيون ريجونال نو لي سيكسيون نو نانت داكوال نسنت سو نتاكو ثيغر نسنت اما ويدي لان يسمو ثما ويدي لان ماضال
أكن نخدم يا كان قويناتي قموسو دونك داو موسو أثايدا كيما كنا دي شي صغارين أصنفار نتيمون نتمور تقبايليت لا كذا دي شي وض أول قبايليين يقلن تسناغن ديه أثايا رشيد داوود. ايا ثما وثماس غيزان تسعيد داكن اطاسي دي مسلاين تذيان تنعني فينمون ويعدلان كذا كيكي اطاسي دي مسلاين لا وغاتيمو كيكي اطاس نتبو دي مسلاين في اللاس لدغا بضيد وغميسا كاين وول ستريت جورنال يكتوسن دي نيويورك يناد كيت ولي مكا يخمد داما هذا نورثن افريكا's بوليتيكال شيك اب ذا هوزو دي لاند دي نيويورك اللي كانوا نيكور يقلان الجزائريين كي تاع لي شان يوتيوب يتوسنن اطاس يدي مسلاين في اللاس ولا هاث سفيان امستان سفيان شويتر دي مونريال مسلايت في اللاس زطنت متسيري قوات دو مسلاي في اللاس دي مصريين دي تونسيين دي ليبيين ستاني فين ديال تاغلاند افيكتيفمون أين لن وقبل لا بروكلاماسيون دو 20 وكيد أين يعني لا دبلوماسي خدميت موسو شحال ياكيني خدميت ونافاد خدميت لو جي بي كا خدميت مسا سوايك ولا بريزيدونسينات évidemment روح عند دون لو كادر عندنا participer à la conférence des peuples autochtones, mais maintenant les Nigéliens, il a eu quand même des rencontres pertinentes. أكويد ريتشوضن أول انتقبايليت surtout des antiques ذيني لان توالين داك الجناس براين يضرون لا حتى محقرانيت البطل اللي يقدرون يتمور تقبايليت الور ماشي ديكرا غير فرو دابو الجزائري نكوني لا نصاوض اي بي ثورا كوماسين سمحسن توالين اي بي تامننا اي بي لان ودي تاكن ثايت ثورا خاطر ما زرت بليك سير دي كونداناسيون ا مور سير دي تورتور سير دي زومبريزونمون سير دي ديني ديدونتيتي سير دي سبولياسيون ماشي ديوث هاكن يبغون يجهدوا ذابو وماشي كرا ريفر اشكو الى قادرين ويد تشيد اريت يصوابون ويد تشيد اريت يقارن تيدت ويتفرنا ويتقولنا دونك مساس الويات اكدو الماك اكدونا فادا ثني ذاكيني قارن توجور تيدت وقالنا ويتفرنا بي صوابا في غاريا صوابا اين استدير لك ذاين في الصوت اين تبغى تشوط مور تقبايلي دونك كندنا ثورا لان تمورا يقلان تمورا تيمقرانين لان يرجازن تلاوين يقلان في كرسي ذي مقرانن عندها راند تمزوغ تي بوي توالين باللي اغرفاكين يزوداكين الا قاد يشوض اروين يبغى اي بوي هادي في كثايت ثالثه غادي في كثايت اكو يغرفان يقلان اكو تشوفرين اكو كوينات ام اديني غما يتمازغا دونك تقبايليت كوسمين السنه ولا كينيت مازغا فينا تقبايليت كان تقبايل كان يكسزال دفير يخدمان يكتناغان يكتروحون دونك لوان تيد كانت يدنيني مي دونك ثايا كيني لماك يصوت ثورا عندها يتغيما اكود يمذانا يقلان زمرن تفكن ثايت تمقرنت ذي باريت لتكلي تنقر حد المكان فاض 14 ابريل داني ذي 20 كير غادي جنيف ذي لندن يلد كيكير يبدي لي راسمبلمون دو سوتيان محمد كنا غزال غاشير يكسس الخوف مشام مسكوسن يزرين تاكوادن توغا يكسس الخوف تنتفرنا سيدات تجوارا غاد السينما راك ثماثني وتسماثيني ودي فغان في 20 افريل يدي فغان في جورني كيني اما دي جنيف اما دي لندن اما دي نيويورك اما دي باريس
اسني مرغدي ويدي يقدشن خدمن ارزان كومام زايلون الخوف يثمورث اطاش يقلان خدمن دي اكشن سيمبوليك مي او كومبيان كوراجوز سنين نختن ميرس تمبراها عند خاطر écoute la politique de la peur est la marque de la dictature. Les chocs c'est une marque de dictature et puis نكونيا ويعدرك ونزرويا فلانا غا كنا دنقولي هكاكي ذا الكذب ذا العاوت نقبل رانكون دونك السينما راه encore une fois ويغيني يكفغن تيغيني كود يفغن le 20 avril. Le 20 avril, là, c'est le symbole c'est une journée où la mkera le qui s'appelle depuis 2007 elle est dit pour le 20 avril et puis où mazal ad nsiwel المازال ما تيموننا مستقبلي دونك encore une fois تنميرتي وذ ديفرون تنميرتي وذ يرزان تيقوتيا نزرا بلي تيقوتيا لي هيومان جو لا كوندان با بيرسونيلمون مي هادي نيغي ويدي لان كوراجوز ذنوثني يخدموا لا ديفيرونس ميرتنس غيزاتو غاكتشيني غاك دينير ما الا الصاد كان تيدغنو ضاحات مازال هي اللي تكمل وقيلا ولا غادي دي مونريال سام وين دي تسدون كاين غادي سمعنا يا كاين دي تسدون انا غاكا مازال لو 27 ساعة اون لوفي درابو اون كونفيرونس ديانتيك اي راه مسلاين دغا في لا رونيسونس دو ليتا كابيل راه مكتين باللي ثمور تقبايلي تيجيك وقبل افون 1857 ثلا ثمور تسع لي ريلاسيون يناس يافي دي روايوم بيان افون ثمور تقبايلي كنيفو روح عند لي زونفايشور نظام مي ثمور تقبايلي تا توجور ايتي ريسبكتاين باسكو خاطر زمري مانيس خاطر ساعه لي طاينس. Et même en France, la justice française n'avait pas d'autorité. Les villages, c'est encore le droit coutumier. Je pense qu'elle a mis les années 58 ou là. Donc, la Kabylie a toujours été indépendante à l'intérieur de ces villages. Il a pas de nouvelles les principes. أدنيني بارابور على وين لان وينات بور لو 27 لاكي مونريال نمشيو لي قبايلين نادو روحنا داسيستين غتفكن كومام تايات اي بي ادارزون ديال وينات ادارزون الحضاقينين تيبودين لا كونفيرونس تري انتريسونت دينين اولا نسن ديال مغانا دينين اي بي انا مزارك ديال هو شولت ساقي تقبايليت ثايا نشوف غادي بارابور على لو 27 دونك encore une fois un appel à Kedrohan c'est à la société Saint-Jean-Baptiste sur la rue Sherbrooke donc l'appel est lancé et puis ça فانتاجي سيدي صار تيرو زعما تروح عند انفيتيت لو 20 افريل ماشي ذا 100 كان تسلم دياليزا دونك 27 كي افريل سنسفت تيليا ثيكلير دارنيير ديال مسلاي غاف ثالث ليت نتموت قبايليت بسراق اكيد تولي مكاكير تنازل تكينا لا في شاكير ايه ثوران بغير العضيل كنت جا وليم انه لو ديسكور فرحات السعيد سلواي الماك جي بي كا دا يفكدكم زروي سيزيك الثوران اكيد جا ديني مساني كي نقول نظام هذه نيغ اولي ودي اكو تكتيويني وذ روح انت اي محباس مي سورتو وذ روح انت يويذ مازاليثن تبوذن اد مسلاين في محباس انا غادي يعاونني محباس اسنيني وكاذن اد مسلاين في موسون ماك وكاذن اد مسلاين في السرتيت مي محباس داين يعنان لي دغوا زومان لا دينيتي هيومان مي محباس داين يعنان يسغ داين يعنان لا في دون بيرسون دونك هذا عاود غونكور تيغرين يويدي يسان ويدي يغران ويدي زمرن إلا قد مسلاين إلا قد عاونن إلا قد روحان ذفيري محباس سي ني با اكسبتابل از سوز كان ذراون سوز كان خونويا et le maquis est toujours là pour aider toujours là jamais n'a dit قبايلي
خاص ماشي ما كيقلا مي يمحبسنا ينكرفنا لي كوندانينا إلا قاتلنا هذه السينما غير ما استني قلان فيرسن السينما ويدي دي قارن ويدي يكس دينونسيين خاطر امزروي يتعدى سوز كان غادي نسمكتاك ونشتاقين الا وين يخدمن يزمرنا دينين الا وين يلان يصواب يزمرن ادي حسب ادرنو رشيد السينما ما تسورفضيا خاطر اطاس زرير بلي اطاس يقدشن السينما راه لا كورديناسيون دي يو اس اي هي كورديناسيون ريجيونال les USA يقدشن لينا السينما راه لا كورديناسيون ريجيونال دو كندا يروح عند ديبلاسين تيكل من نيويورك السينما راه اوسي مثلا سمعتنا غادي ديبلاسيني باريك على مد نيويورك السينما راه لي سيكسيون يقلان دينا امريكان ما روح عندي سان فرانسيسكو روح عندي لوايو روح عندي شيكاغو et sans oublier قد comprendre la section de New York ديال تيكي تخدمن بيسك دينا يديران la proclamation donc اسنيني راك تنمرت من السن نحدو حنو ومازال نكمل فوس بفوس دونك ولي واردين رشيد تنميت رضا سعيد ديكلان زنتا ديال البيرو اكزيكوتيف جينيرال ماكانافاض يتيلين يتيديرن ذي مونريال ثناريث تسلكم ثماثوث كان كل جراهير ذي النواكين مس فرحات منيا يسانم لي ذي سنت النظام ذي ما هو النظام او دينا قيمة ثلويث Very happy to be here. Okay. La nouvelle génération, يسمع نكوني نعرف إذا كان في القرون يعدنا كيما أثرنا ماشي دوين وغرسان يظهرنا الظن دوك مزروي نكونيس وغرفق بيديو سكواس ميد كلمة ندونيس سكواس ميد شفان يمدانا يسودات غرفق بيديو دوين يلان يضد دوين يلان يستدحي مانيس دوين يلان يزدي قديس أكن يبغو يلي الحال أسا خاص عدان من الشمل أمام ذي رومانا أما ذي فنيقا أما ذي وندانا أما ذي بيزنطيا أما ذي عربا أما ذي طرفيا أما ذي روميا ثمود تقبيليس خاص تشوغلو خاص تغليو سكان ومن بعد بليس غليو إطلقيا نشحن أخبار أشحال تيكت بزاف قبيليا يميد روحان يوكنا في نظن لقبيليا مثل يرضاي قبيليا دوك مزروي غرس النوانيش
هي الوقت، هي الأكود، هي التقنيت. أنا ميدا سميت بور فرنسا غرس فرنسا تسعة تسعة تسردست وتسعة تموت تقبيليس. شو خاصة كي نقول بليس شوي نسين زمان. البطل اللي يضران أنا غفرنا نسمر ذويلي تنغنيدس أما غفوك لي ذا مقران الشيخ أحداد en 1871 البطل يضران ذكر قنند الملصق ميليس غير الجزائر تبع هكذا ويك زمان دي فرنسا دوك مزرول غادي تفوس ذاك اللي لاو قبايلي يتحشم لي مانيس هادي السنيه الكغض ذاك انت الملصق ميليس الراندير ذاك انت الملصق ميليس قبل هادي فسي يسميس لكن تموت تقبيليس تقبلنا تسكنو ورجيل تقبيليس ثانية اللي يتوغلب نغلي الداو وزاقلو الفرنسا مشى ورجيل نستعرف فرنسا ستيماليس تموت قبيليس في الدار داول عنايا لقوانا متوذرين. La Kabylie, malgré le colonialisme français, a toujours vécu sous le droit coutumier kabyle. En 1920, le Parlement français se demandait comment se fait-il que 50 ans après la chute de l'État kabyle avec Mokrani, les tribunaux français étaient toujours inopérants et que les Kabyles résolvaient leurs conflits et leurs problèmes par eux-mêmes. Donc cet État a toujours existé, quels que soient les tourments de l'histoire, quels que soient les tourbillons même de l'histoire. هسا نساد أن نعيود ثلاث أوانيك أقبيل توالام دي 2021 هسا أدابو من هرسان يغاد أدابو أربعة يسعداي البطل يسرقاقاي الغشيو يسرقاقاي مدانا يتساويثنا الحبس خاص ولاش الماك يقبايلين ثنياوي على الحبس يبويا الحبس وقبل الساعة. En 1980, on était des centaines à avoir été en prison. On était des centaines à avoir été blessés. L'État algérien n'a pas attendu ce jour pour réprimer la Kabylie. En 1963, il y a eu près de 400 morts tués par l'armée algérienne. Ce n'est pas Farhat Mahdi qui les avait tués à ce moment-là.
Ce n'était pas le match. Quand j'ai été en prison, ماشي كيقول لي من هو الحبس. الساعة هكذا ب 20 فبراير 2024 اسكواسا يفاكو اسكواس النظام غورنا 65 75 اسكواسا اسكواس ميم يضرام la crise belbériste de 49. Il y a 50 ans, il y avait la révolte de l'Arba'a Nassirafi, à la fête des cerises de l'Arba'a Nassirafi. Il y a 70 ans, c'était la Kabylie qui avait engagé la guerre d'indépendance, croyant que l'Algérie allait être gouvernée par eux ou que l'indépendance de l'Algérie allait être celle des Kabyles. Cette année, c'est aussi le 30e anniversaire du boycott scolaire. Il y a un alignement des astres pour la renaissance de la Kabylie. وقبل هاد نخدم أسنفار نعاود التلاميذ المغرب القبايلي ودي غير كان قرروا يجيو مدان يحتسبي فيا سلاد المشاورة ثم قرانت إلا le CESEC, le Conseil économique, social et environnemental de la Kabylie, qui a été consulté pour voir la légitimité du peuple kabyle à redonner naissance à son État. Il y a eu des études par rapport aux frontières de la Kabylie. Il y a eu des semaines et des mois de discussions et de débats internes sur l'histoire de la Kabylie, ses institutions et sa légitimité à reprendre son destin en main. Il y a eu un projet qui a été élaboré pour cela. Au préalable, vous avez vu qu'il y avait aussi une constitution, un projet de constitution qui prévoit et qui configure le prochain État kabyle indépendant. Le Parlement kabyle a également adopté un projet de loi sur la proclamation de la renaissance de l'État kabyle. Malgré le terrorisme ambiant, malgré l'arrestation de plus de 10 000 Kabyles depuis 2021, malgré plus de 7 000 d'entre eux qui ont été torturés, malgré le terrorisme d'État ambiant, faisant que les réseaux sociaux sont épluchés pour aller chercher, arrêter le modèle kabyle qui fait un like sur une image, un post kabyle réclamant
le droit à l'autodétermination de la Kabylie. Après avoir arrêté et condamné des milliers de Kabyles, ils sont encore plus de 500 à être en prison, dont 38 condamnés à mort. Je le dis et je le répète, aux yeux du monde entier, quelle que soit la répression, la question kabyle ne se résoudra ni par la prison, ni par l'armée algérienne. Il n'y a qu'une solution politique à la Kabylie, c'est le droit à l'autodétermination. Je tiens à saluer ceux qui, actuellement, en Kabylie, bravent tous les dangers, même de nuit, à lever des drapeaux, à faire des tags, à faire des banderoles, à accrocher des banderoles, pour dire que la Kabylie ne se soumet pas, la Kabylie reste debout, la Kabylie est avec le MAC et elle réclame son indépendance. Je rends hommage à toutes ces militantes et tous ces militants qui, sur le terrain, au risque de leur liberté, quelquefois de leur vie, font vivre l'espoir de la Kabylie et font entendre la voix de la Kabylie par rapport à son aspiration à vivre indépendante. Aussi, je vais vous lire la proclamation, la loi de proclamation de la renaissance de l'État kabyle. D'abord, nous avons commencé par un préambule. Et en premier lieu, des considérations générales. Et parmi ces considérations générales, il y a des considérations sur les peuples sans État. Tout peuple sans État subit la domination d'un État qui n'est pas le sien. Celui-ci le considère comme son captif et sa propriété. En général, il lui oppose un déni d'existence et tente de lui faire croire qu'il n'est ni un peuple, ni une nation. Au mieux, il ne serait que la portion d'une nation dans laquelle il est sommé de se dissoudre. Le contrôle sur son propre destin lui est confisqué. Il ne maîtrise ni son territoire, ni son développement. Son système éducatif lui est retiré et sa culture est minorée. Sa mémoire falsifiée pour l'effacer et sa langue est avilie. Son nom est stigmatisé au profit d'une identité qu'on le force à adopter. On ne garde de lui que son folklore, tel un trophée dédié à la victoire de son vainqueur ou une sorte de fossile juste bon pour l'archéologie culturelle. Tout peuple sans État est à la fois réprimé et diabolisé. Avec mépris, on lui fait croire qu'il est traité avec bonté et charité. Il est pris pour un immature, comme ce n'est pas pour un stupide ou pour le diable en personne. Il n'a pas droit au chapitre international et de fait,
il est évacué de la communauté des peuples accomplis. Tout peuple sans État est en instance d'extinction, soumis à un processus d'érosion dans tous les domaines. Il est phagocyté chaque jour un peu plus par son environnement conquérant. À terme, il est invisibilisé. Il s'évapore et disparaît. C'est ce que nous refusons de faire, nous, en tant que Kabyles. Sur l'État lui-même, c'est quoi un État? L'État est une personne juridique de droit international. Il est le représentant d'une nation. Selon la Convention de Montevideo de 1933, il se définit par l'autorité qu'il exerce aussi bien sur une population que sur le territoire de celle-ci. En démocratie, l'État est la superstructure à laquelle une nation délègue autorité et pouvoir régalien afin d'organiser sa sécurité, sa justice, assurer son progrès et son bien-être. L'État n'est pas une mystification, mais bel et bien l'ensemble des institutions dédiées au service public au sommet desquelles s'exerce l'autorité suprême encadrée par des règles constitutionnelles. Il est l'égide sur laquelle prospère un peuple, une nation. Il en est l'émanation et demeure l'incarnation de sa souveraineté. Il en est donc la colonne vertébrale. Sans lui, la nation est ruinée, livrée au chaos et à la domination étrangère. Sur l'État kabyle, jusqu'en 1857, la Kabylie avait toujours vécu sous l'autorité de 6 États fédérés. Les premiers historiens à en avoir témoigné sont Ammianus Marcellinus, puis Procope de Césarée, qui au IVe et au VIe siècle de notre ère avait enregistré l'existence d'une confédération des Quinquégentiens. La ville de Vgaïs était un phare de connaissance durant tout le Moyen-Âge. Les royaumes de Vgaïs, Al-Abbas et le Koukou avaient préservé l'indépendance de la Kabylie face aux Ottomans. Celle-ci n'est tombée une première fois qu'en 1857, puis en 1871 face aux troupes coloniales françaises. Ces royaumes avaient des formes différentes selon les époques, mais ils garantissaient tous la liberté et l'indépendance du peuple kabyle. Malgré la défaite militaire, les institutions étatiques kabyles étaient restées intactes. C'étaient les assemblées de village, les confédérations villageoises et régionales qui assuraient le bon fonctionnement de la société, à tel point que le Parlement français se demandait en 1920, soit 50 ans après 1871, pourquoi les tribunaux installés par la colonisation ne fonctionnaient toujours pas. C'est l'autorité de cet État kabyle que les fondateurs de l'Étoile nord-africaine, puis du PPA-MTLD, tentaient instinctivement de recouvrer. C'était la perspective d'une souveraineté kabyle qui animait consciemment au nom des chefs politico-militaires des maquis kabyles de 54 à 62 et les initiateurs du Congrès national. C'est pour la fin du colonialisme algérien que la Kabylie s'était rebellée de 63 à 65. C'est toujours pour réinstaurer cette autorité étatique kabyle sans laquelle la Kabylie est condamnée à disparaître que le MAC et la NAVAD ont été mis sur pied. Après plus de 20 ans d'inlassables efforts pour reconstruire des institutions essentielles non coercitives, il est venu le temps de redonner naissance de manière officielle et définitive à l'État kabyle. Considérant
l'illégalité de l'annexion de la Kabylie à l'Algérie française, qui n'est attestée par aucun acte de reddition ou de capitulation de la Kabylie, ni en 1857, ni en 1871. Considérant la guerre de libération de la Kabylie contre l'Algérie, menée de 63 à 65, et qui n'avait donné lieu à aucun acte de capitulation ou de reddition de la Kabylie. Considérant la naissance du gouvernement provisoire kabyle le 1er juin 2010, considérant la naissance du journal officiel de la navale, Armée sensible, considérant l'adoption consensuelle de l'hymne national kabyle à Saint-Émilion, considérant la mise sur pied de l'agence kabyle d'information Sioul, considérant l'élection au suffrage universel du drapeau kabyle, considérant la mise sur pied du Parlement kabyle Imni Aqbaïlian, considérant l'adoption par l'Imni Aqbaïlian de la constitution kabyle accueillie avec fierté par le peuple kabyle, considérant l'adoption et la mise en circulation de la carte d'identité kabyle, considérant la mise sur pied du Haut Conseil économique, social et environnemental de la Kabylie, CESEC, considérant la redéfinition des frontières externes de la Kabylie sur la base d'une étude faite par une commission mixte ANAVAD, IMNIO, CESEC, considérant la naissance du Haut Conseil à la sécurité de la Kabylie, considérant le 5e congrès du MAC ayant adopté la résolution de rendre à la Kabylie l'état dont elle a été privée par l'Algérie française et l'Algérie post-française. Considérant l'adhésion massive, maintes fois affirmée, du peuple kabyle au projet d'autodétermination et d'indépendance de la Kabylie, dans la perspective de l'indépendance de la Kabylie et de s'ériger en tant que personne de droit international. Après examen, amendement et adoption par l'Imni Aqbaïli en plénière du 30 mars 2024, le président du gouvernement provisoire kabyle proclame سيسم وغرفة قبيلية سويسيد نسبد أصادوفا أدبرحة سود منصيب ذاك نسقوسا ذا سود 20 ديفريل 2024 أنا في الساعة 18 57 دقيقة في الساعة 18 57 دقيقة دي السيادة سود أواني كقبيلي لوين يتعاود الثلاثيث يبدا البنار أغلان دوكر أغلان أما قراب ويسبع يول وليزمير أدي فسخ أصدفا أكيد تبغوتي لي في السبا ولا ذي تيموننت ثنميت نون أتيدير تموت تقبيليت Le président du gouvernement provisoire kabyle, la navale, proclame, article 1, par cette présente loi, le 20 avril 2024 à 18h57 de Kabylie, au nom du peuple kabyle, je proclame
la renaissance est pour l'éternité de l'État kabyle, sur la scène nationale et internationale. Article 7 permet de Nadakouya, nul, à partir d'aujourd'hui, nul n'est fondé à remettre en cause la présente proclamation à quelque titre que ce soit, et ce, y compris une fois que la Kabylie est indépendante. اسمع الزملاء غادي نتغشى هي التقبيليت هي القبيلية الدبغوني لينا هذا عداوي ديال اللي اسمو التقبيليت هسا من الساعة تجمعت اليوم نواليك قبيلي. Nous venons de fermer une parenthèse de 167 ans, pendant lesquels la Kabylie est restée sans État. Désormais, la Kabylie a son État pour l'éternité et j'interdis à quiconque de remettre cela en cause. Chacun, chacune de nos concitoyens kabyles doit faire cet État sien et œuvrer à ce que son autorité remplace sur le terrain en Kabylie l'autorité coloniale algérienne. نحكم إيماننا سلعرش ستذرين الكنار ونحواجرها الحكومة أدبو أمهرسان هذه سمحي ثمود تقبيليس ثمود تقبيليس ماشي تتزايد ثمود تقبيليس تقبيليس أما كنت لي غنجني هدان لا دا كذا غدي قارن ثمود تقبيليس دات لا إوا كنا الدنيا غتسمي الجزائر أنا ثمود تقبيليس ماشي ديال الجزائريس لا ثمود تقبيليس غتسمي ثمود تقبيليس. La Kabylie est en Kabylie et nulle part ailleurs. Voilà, donc ce que je viens de proclamer me permet d'appeler l'esprit de Fatma Soumar, de Guilid Amqran, Cheikh Haddad, tous ceux qui ont fait le mouvement national algérien qui était kabyle et qui croyait qu'ils allaient restituer à la Kabylie sa souveraineté. J'invoque l'esprit de tous ceux qui avaient combattu contre les Ottomans pour que la Kabylie reste la Kabylie. Tous ceux qui s'étaient battus pour que, au temps des Romains, la Kabylie reste la Kabylie. À tous ceux qui se battent depuis l'Algérie post-française pour que la Kabylie reste la Kabylie. Et je salue leur mémoire et je leur dis que la Kabylie est fidèle à vos sacrifices. Elle se remet debout pour vous rendre hommage et vous rendre la dignité que l'histoire coloniale a essayé de vous confisquer. Nous sommes là pour vous honorer et nous le ferons désormais de manière altière, fière et avec beaucoup de bonheur. Je vous remercie. Vive la Kabylie!